Ikaze makuru yacu y'imikino twizere ko mumeze neza cyane mu by'umwihariko abafana ba PL muri he nimuze tuganire ku miriri iri kuvugwa mu ikipe ya APR Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Nimuze muri benshi ibintu bigende neza cyane rwose. Ndagira ngo mbanze mbabwire ngo mbere na mbere nyuma yoko tube tuvuye mu makuru yacu tube twamaze gukanda subscribe rwose. Banza ukande subscribe kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Kanda subscribe tumanuke mu miriro. Ikipe ya PFC irimo amakuru menshi, irimo imiriro, irimo icyo bita inkuba ziri gukubita mu ikipe ya PL. Abafana bakomeje kugenda batakamba barifuza iki by'umwihariko kijyanye na ekipe yabo itari kwitwara neza. Umutoza bita Berikonovic ari mu mazi abira by'umwihariko kuba ari kugenda abona umusaruro muke. Rwose uyu mutoza ari mu marembera cyane. Haravugwa abatoza babiri bagomba gusimbura uyu mutoza. Abo batoza babiri bari kuvugwa mu ikipe ya PL bashobora kuba basimbura uyu mutara mu bita Berikonovic mu gihe yabatandukanye n'ikipe ya PL. Harimo kuvugwa n'umutara mu bita Adil Erad Mohamed umunyamaroc w'umubirigi ushobora kuba yagenda aza mu ikipe ya PL. Byaravuzwe, ese wakibaza byaturutse, ese we abivuga iki? Ku munsi w'ejo aganira n'itangazamakuru kimwe hano mu Rwanda yatangarije rwose ikinyamakuru kimwe mu Rwanda babwira ko rwose ikijyanye no kuba yagaruka mu Rwanda nta kintu abiziho, kandi ikipe ya PL bavuga ko ashaka kuba yagarukamo cyangwa ishaka kuba yamugarura. Rwose yaravuze ati nta makuru mbifiteho, ariko byaba ari byiza cyane ndamutse ngarutse mu ikipe ya PL, ariko ubu ngubu rwose nta makuru mbifiteho. Babwiye ko mbifite amakuru nabo mbabeshye by'umwihariko kuba nagaruka mu ikipe ya PL bishingiye n'uburyo naba naravuyemo. Rwose byaba bigoye ko nagaruka, ariko nta kidashoboka. Ari igihe wabona rwose ikipe ya PL imanuye uyu mutara mu bita Adil Erad Mohamed, umwe mu batoza bakubwira bati mu batoza baje hano mu Rwanda, mu batoza duheruka kubonesha amaso yacu, mu batoza twabonye bazi umupira, mu batoza twabonye baryoshya umupira, mu batoza twabonye bafite ubumenyi mu gutoza. Ariko ibyo ntibiba bihagije gusa, umwe mu batoza bazi kubana neza n'abafana b'ikipe atoza. Umwe mu batoza bagiye bagaragaza ko ari bazima cyane by'umwihariko mu ikipe ya PL, ariko rwose we yamaze kugenda abitera utwatsi avuga ati rwose ibyo kuba nagaruka mu Rwanda by'umwihariko mu ikipe ya PL ibintu bidashoboka. Ubona kugenda tubihanga amaso rwose. Si abatoza babiri bagereranyije wahitamo uwuhe? Undi ubona uri hejuru y'undi? Aba bataramu babiri, uwo bita Adil Erad Mohamed n'uwo bita Berikonovic, n'uwuhe mutoza wemera? N'uwuhe w'umuhanga uvuga ati rwose ahangaha umutoza muzima cyane? Hari bakubwira bati uwo bita Adil yaza kugira abakinnyi b'abanyamahanga yari gukora ibirenze ibyo abandi batoza babiri bamubanjirije bakoze. Rwose baravuga ati Adil yitwaye neza akinisha abakinnyi b'abanyarwanda. Ubwo mwebwe sinzi uko uburyo mubyumva. Uyu mutoza bita Adil Erad Mohamed mubona ari iki arusha abandi batoza? Wakwibaza ngo ni igiki wenda arusha abandi batoza? Uyu mutoza twabonye ko umwe mu batoza bitwaye neza atoza APR ya Kanyarwanda, ya yindi yakuwemo n'iyo bita Etoile du Sahel. APR yakuwemo n'iyo bita Esperance de Tunis. Etoile du Sahel murabyibuka yatozwe n'umutoza Adil, itsindwa ibitego byinshi, ariko hari abantu bakubwira bati uyu mutoza Adil aramutse ari we utoza ikipe ya PL, ikipe ya PL ikaba ifite aba bakinnyi b'abanyamahanga rwose yaguze, byari kugorana ko yagira uyu musaruro bagenzi be bari gutanga
umwe mu masaruro utari kugenda ushimisha abafana n'abayobozi b'ikipe ya APR. Amakuru rero akaba avuga ko uyu mutoza agomba kuba yagenda yicara ku ntebe akaganira n'ubuyobozi bw'ikipe ya APR bakareba ibyakosoka mu maguru mashya, rwose byaba bitakosotse ibintu bikaba byagenda bigorana ko uyu mutoza bita Delikonovic aguma mu ikipe ya APR nk'umutoza w'ikipe ya APR ikaba yakongera kwerekeza amaso ahandi ikagenda ireba se bimeze bite mu bindi bihugu, bimeze bite hirya no hino, nihe twabona umutoza muzima waza kuba yagenda akora ibyo twifuza, abyaza umusaruro abakinnyi twaguze amafaranga menshi tubiteze umusaruro, ariko tukaza kubona ko twibeshye ku mutoza. Rwose barakubwira bati twaguze umukinnyi mwiza ariko abakinnyi beza, sorry, twibeshye ku mutoza. Namwe ariko mubyemera bibeshye ku mutoza cyangwa ikipe muri rusange rwose irimo akaduruvayo? Hari abakinnyi twabonye bamaze kugenda baca impaka rwose, nk'uwo bita Mamadou Si, uwo bita Lamine Ba, Mamadou Lamine Ba, uwo bita Baruboneka basigaye bari hejuru cyane, umuvandimwe bita Alionson ari hejuru, uwo bita Nigena Clement, undi mukinnyi rero utangiye kuza utaruzwi, uwo bitwa sorry nihanganira, n'uwo bita Chidiebere Johnson Nwodobo. Uyu mukinnyi abamwegereye rwose bakubwira ko mu gihe kiri imbere azagira byinshi atanga muri iyi kipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Ubwo no kugenda tubihanga amaso tukareba ese bimeze bite muri iyi ekipe, ibintu bikagenda bimera neza cyane. Undi mutoza uri kuvugwa ni umutoza w'umunya Argentina utoza ikipe ya Young Africans uretse gutandukana nayo. Nawe ibyo ndaza kubibabwira mu kindi kiganiro, ariko ibyadiri rwo biragoye, ibyadiri biragoye nyuma y'uko yagiye abitera utwatsi, ariko ni ibintu biriho byagiye bivugwa, ni kugenda tubihanga amaso rero kugenda tureba se bimeze bite. Ubwo fashe umwanya ngo mbashimire abantu b'agaciro kuri channel yacu, turabemera cyane, mudutera inkunga yanyu mukanda subscribe, ibintu bigende neza cyane, ndabakunda. Suri mu biganiro byacu bitaha rwose, ndabemera cyane. Ikipe ya APR murayibona mu yihe shusho uyu mwaka, igikombe birashoboka cyangwa ese abareye murahari APR mwayibwiririye jambo?